Ini saya tekankan. Denamona yamanan na nabi, ang kamana kaitan na si bawa Asyura. Hampir semua Pak. Mulai Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Itu semua ada kaitannya dengan Asyura. Makanya yun na to ampay sitongan na, ya ko angka tau melon lette bola baru, ina makan jalan, da ko kuy 10 na Muharram. Ya ko angka tau melon pamulay jama-jamang, ina ko 10 na Muharram. Nasabak magay, aso asalama kami matto, yaro? Aso salama kami matto, makita kere, Nabi Adam, itarima toba na, ko 10 na Muharram. Napatapulay ito sujuk din itarima toba na, ko man 10 na Muharram, napitarima. Apa ya tuh Nabi Adam kesalahan na di bawang. Dia memakan buah huldi, ya rumah kesalahan na nipasu oleh suruga. Yo pui di makai kala satta na may kita suruga.